Om Swastiastu. Inggih idadane sareng sami semedon titiang utaminipun sani nyenengin sastra Bali modern. Rahina mangkin titiang nyarengin acara sane kelaksanaya oleh Suara Saking Bali utaminipun oleh Putu Supartika indik mepikeling wanti warsa semeton almarhum Komang Alit Juliarto utawi sane ketah keuningin Alit Jul. Sepatutne mangkin almarhum Alit Jul sampun meyusa 3 warsa. Nanging ipun sampun dumunan memargi ke sunia loka dok tanggal 21 Januari kalih tali selikur puniki. Inggih acara rahina mangkin acara mepikeling wanti warsa almarhum semeton iraga punika antuk acara membaca karya sastra Komang Alit Juliarto. Sujatine Komang Alit Juliarto punika sampun akeh pisan mekarya karya sastra utaminipun karya sastra Bali modern. Inggian puisi, satu bawa miwah novel. Alit Jul punika taler sampun pinaka pengawi Pinih Wimuda, pengawi novel Pinih Wimuda ring Bali. Inggih nanging mangkin titiang nenten je sareng ngwacen puisi utawi satwa bawa pekaryan Alit Jul, nanging titiang jagi napi wastane muter video tatkala Alit Jul ngwacen silih tunggil puisi menawi semeton utaminipun semeton titiang ring Bangli Sastra Komala pastike sampun kangen pisan sarangipun. Sane mangke titiang jagi muter video Alit Jul tatkala ngwacen puisi Bali modern ring Umah Bata Bangli. Inggih idane sareng sami sane kenal sareng almarhum Alit Jul utawi semeton tiosan sane nyenengin sastra Bali modern ngiring piar sayang sareng-sareng kenangan Alit Jul silih tunggil video Alit Jul tatkala ngwacen puisi Bali modern. Inggih ngiring piar sayang sareng-sareng. Kajeng Kliwon wengi jagate sepi kocap liake malali sang rendang gumine rem-rem langite surem bulan bintange merem ngawi serem delot pura dalem jalo narang kesolahang walung nateng dirah kelampahang sesunan kerehang uyak barak ngajak panak kedek ngakak pedes kuah mekening medaging lampah manusia pecah sane kayun sire kayun
udah berapa kali yang bawakan gitu nih. Karena dia senang aja rilisnya gitu. Inggih hidupnya sareng sami sane sampun nyarengin nonton siaran langsung wong ini mangkin suksema dahat Pak Dut Parte suksema sampun nyarengin punika dalar semeton tiosan sane sampun nyarengin matur suksema mali pisan raina mangkin wantah rahina mepikiling wanti warsa almarhum pengawi sastra Bali modern saking kubu Bangli sane tenten tios wantah ikomang Alit Juliarte utawi sane ketah keuningin Alit Jul Kangyang tu Supartike tiang ten nyarengin ngwacen duaning buku-bukune Komang Alit Juliarte kantun ring kos niki tiang mangkin ring kampung dan benten buku-buku Alit Jul Kangyang wantah muter video kenangan tatkala Alit Jul ngwacen puisi Bali modern inggih mali pisan majeng ring idedane sane sareng nyarengin acara secara langsung puniki matur suksema inggih peputang titiang untuk Parama Santi Om Santi 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 inggih suksema